Swastiastu. Aing pidegane sareng namian pemekasnya nih pamiarsa Pen Speaks penyuluh bahasa Bali Kabupaten Buleleng ring rahina nyemangkin rahina somo pinanggal 17 Januari warsa kalih tali 22 titian pinake penyuluh bahasa Bali Sanepole Hamongan ring Desa Pegadungan Kecamatan Sukesade kesarengin sawitran titian penyuluh bahasa Bali Desa Wonogiri Kecamatan Sukesade inggih punika I Gusti Ngurah Heri Mulyantana pacang matayang materi indek ugar-ugar nyurat aksara Bali. Nggih. Lanturan titian yang maosang indek ugar-ugar nyurat aksara Bali pastike irage pacang presiden sayage melajahin tur merekenin api wastane aksara Bali punika antuk state utamayan utawi ngelestarian aksara bahasa lan sastra Bali irage. Aksara Bali pinake bahasa daerah sanekantun kapiara becik oleh pemerintah daerah sampun pemerintah daerah Bali sanewenten ring Indonesia pinake cihna dane Bapak Gubernur Bali sampun medalan Pergub nomor 80 warsa 2 kali Pleputus inggih punika pelestarian aksara bahasa lan sastra Bali taler ngwentenan bulan bahasa Bali ring sasih Februari nyabrang warsa. Nika pinake cihna Bapak pemerintah utawi Bapak Gubernur sampun nyarengin onten pelestarian indek pelestarian bahasa sastra miwah aksara Bali iragane. Antuk punika irage pinake masyarakat patut sareng supilih mangde nyage taler pelestarian bahasa aksara miwah sastra Bali irage puniki. Nggih lanturan titian yen maosang ugar-ugar nyurat aksara Bali sampun pastike irage pacang uning nggih sapunapi cara nggih nyurat aksara Bali sane patut nggih santukan ring aksara nika wenten ugar-ugar sane patut keuratian nggih sadurung lantur ring ugar-ugar titian pacang melataran indek sejarah nggih utawi pemargin aksara Bali sane sampun presiden ngelimbak ring Bali pada khususnya lan Indonesia nggih umumnya nika nenten pacang presiden lempas ring India nggih dumun nggih ring India Selatan ucap bahasa Bali punika pertama ke wastanin aksara Brahmi enten nggih aksara Brahmi nika ngelimbak nggih ring suang-suang panegara nggih ring Indonesia lan negara-negara sanes siosan nika ngelimbak dados aksara Brahmi aksara Dewanagari lan Pahlawa enten bocah nggih aksara Dewanagari nika ring Bali akeh kekenian bukti-buktinyane nggih wenten ring Lanjong ring Sanur nggih taler ring genah-genah sanes siosan nika pinake cihna aksara Bali punika saking rumun sampun kapelihara lan pelestarian antuk masyarakat Bali pada khususnya nggih. Nggih. Aturan kita makin ring ugar-ugar nyurat aksara Bali. Aksara Bali punika kakepah dados 3 nggih, dados 3 sorok
inggih punika aksara Wrehastra, aksara Swalalita lan aksara Modre. Ngoten nggih. Aksara Wrehastra punika kathah kebaos aksara Bali lumrah. Inggih punika aksara Bali yang dumun keanggen duratan sekadi urak nggih urak angecarake dados sawale mage bange pajayana nika aksara Bali sane lumrah nggih. Sane mangkin sampun keajain napi sampun keijenin majeng ring alit-alit mawit saking kelas 3 nggih nyantos lantur nggih. 3 keijenin aksara Bali lumrah angecarake dados sawale mage bange pajayana. 3 aksara punika kantun kebaos aksara Melalung nggih. Aksara sane durung boleh pengangge swara. Sakewanten aksara Wrehastra nika sampun dados ngwangun kruna yadiastun cendak utawi bawa-bawa santukan aksara Bali punika nganutin sane kebaos sistem silabik nggih. Imbang titian sekadi nyurat bafel nggih kan enten perlu nika gantungan nanging sampun presiden ngwangun kruna yadiastun kantun bawah nggih. Nggih, lanturan titian aksara sanes kaping kalih inggih punika aksara Swalalita. Aksara Swalalita nika aksara Bali sanes sampun boleh campuhan utawi penglibat saking aksara Kawi, bahasa Kawi, aksara Jawa kuno, talet Sanskerta, dan nggih. Nika kaanggen biasane nyuratan sekadi kekawin, kidung, talet sane tiosan, nggih. Beburitan, kidung, talet sane lian-lianan nggih. Nika kewastane aksara Swalalita nggih. Sekadi imbangan sekadi sage nggih, kelate lan sane tiosan nggih. Ngelantur ring aksara sane kaping 3 wonten sane kebaos aksara Modre. Aksara Modre niki kebaos aksara Bali wayah utawi aksara Bali sane kaanggen rikala ngarianin jago mantra utawi makarya piodalan nggih. Tina kecihna ijen tiang ibu rikala irage melaspasin umah nggih. Melaspasin umah pas 3 makarya sane mawaste iber-iber nggih. Ulak-ulak nggih, ampura ulak-ulak. 3 biasane kagenah ring bedur nggih. 3 menaging aksara pungkareun sane menaging rerajakan nggih. Ulak-ulak punika minangka titian semane sekadi mangde mengusir pengaruh negatif lan ngewalian pengaruh-pengaruh yang bersifat positif. Kita ulak-ulak enten nggih. Nggih, nika nggih aksara sane wonten nggih ring kepahanane wonten ketiga nggih ke bawane nika aksara Wrehastra, Swalalita lan aksara Modre. Nggih, aturan kita malih gede. Yen aksara punika durung muduwe pengangge swara nggih. Aksara nika antun wasane vokal nggih. Durung enten konsonan. Santukan punika mangke presiden bersuara aksara punika keijening sane waste pengangge aksara nggih. Yen aksara Wrehastra nika kantun Melalung makin pengangge suaranya sekadi ulu nggih. Ulu nika suara i. Enten suku nika suara u. Enten pepet nika suara e. Enten taleng punika suara e. Kedong nika suara o. Lan adag-adag nggih pinake kemarin siki bisa nggih, bisa suara h. Nika nggih pengangge suara. Malih bor kacang keteladanan malih sareng sepoton titian nggih. Ngelantur sane kaping kalih ini kaping pertama pengangge suara, sane kaping kalih kebaos pengangge arda suara. Pengangge arda suara nika
yen dumun kebaos ye lewe nggih pangelahan irageng apalan ye laware ngeten nggih nike perubahan ngeten nggih dari vokal ke konsonan ngeten nggih yen yen nyurat rai ngeten kanton mangga nanging yen nyurat ruwe ngeten mengentos ngenten gantungan hung ngeten pecap nggih malih bos pacang kepatanang malih sareng sampai panitia indik ibu-ibu sane jangkep nggih selanjutnya wenten tengena nggih niki tengena niki akeh jane wenten kebaos jejak itu muswaraton ngelantur surang ke re wenten a utawi wisarga nggih nike tengena malih siki adeg-adeg nggih nike tengena nggih malih bos pacang ketelataran sejakapnyane oleh sawi panitia Gusti Murah Heri Mulyang Taneuh. Nggih ye pemahbah saking watah sapunike malih bos Yasir punika wantah penyuluh saking desa Pegadungan ing Kecamatan Cipusake. Sane mangken jadi nglantur lataran titiang nanging sederengipun titiang nyinayang angge utawi nyinayang rage. Kuasaan titiang wantah di Gusti Ngurah Heri Mulyang Taneuh pinado penyuluh basa Bali. Sane boleh amongan tugas ring Desa Wonogiri Kecamatan Cipusake. Akeh sampun niwau kelataran indik aksara Bali punika hingga ring sejarah nyane wenten artos nyane utawi teges nyane ring aksara Bali nika sampun taler ketelataran bahan nyane taler sampun ketelataran nanging sare mangkin tijang mawali ngelingan didodani sami pamekas pamiarsa penspek penyuluh basa Bali Kabupaten Buleleng indik bahan taler uger penyuratan aksara Bali punika. Sekadi atur semeton ditiangi wau bahan kapertama punika wenten aksara Wrehaste taler kesengguh aksara Wianjana diwo sampun taler kelataran wantah keanggen nyurat krune sane mawit saking krune lumrah utawi basa Bali lumrah. Sekadi kecontohan wau utawi kecontohan wau nika krune bape nika sampun ke surat anggen aksara Bali Wianjana utawi Wrehaste punika. Inge niki semangkin titiang nglanturang ring bahan aksara kanton ring bahan aksara salika pertama inggih punika aksara Wianjana nggih. Sampun mriki kecinayan aksara nyane wenten gantungan nyane
mewah wonten penganggen nyane tadi atur semeton titiang wau punika. Asare kanggen nyurat. Yen gantungan puniki wantas mawi guna nggih, mawi guna keanggen milana enten sane muaste vokal enten nggih. Misal minangkadi wonten sesuratan padma. Yen wonten gantungan utawi nenten kegantungin penadosne watah padama. Nggih. Nika minangkadi kawibunan gantungan punika. Lanturan mereka wonten daler pengangge aksara, hulu, suku, nika mewasane lianan kawibunan muah aksara vokal punika, suara vokal. Minangkadi makarya ibi enten aksara a nika mendaging ulu mangga suara i. Aksara b daler mendaging ulu mangga suara b. Nika kedadosan wacen ibi. Utawi dados ibi. Mangke lanturan ring pahan aksara Bali sane kaping kalih punika wonten aksara Swalalita. Napi ke binane aksara Wrahasta sareng aksara Swalalita punika. Aksara Wrahasta punika wantas nyurat kruna sane saking kruna lumrah. Yening aksara Swalalita sekali atur semeton titiang wau kenten daler kangen nyurat kruna sane saking bahasa Kawi. Kaping kalih wonten saking bahasa Sanskerta. Napi manten nika kenten nggih niki lumrah nyane kecingakin ring kekawin. Inggih ande kekawin berate yuda maha brate irika daler sampun kecitnayang wonten aksara Swalalita punika. Yening ring aran-aran aksara Swalalita punika nggih niki wonten akara nggih wonten ikara wonten ukara wonten ekara wonten aikara mewah sane lianan mrika sampun kecinaya nggih pahan ring aksara Swalalita punika. Nah niki daler titiang yen dados cinayang punika wantah ring sesuratan aksara nyane daler mabinayang keten. Yening aksara na, yening aksara wianjana wonten aksara napaja. Yening ring aksara Swalalita wonten wasta na tambah. Nika sampun mabinanya. Nah napi ke binanyane ring ritat kalian yang napi mangge nika sampun pasti ke nganutin ugar-ugar penyuratan aksara Bali. Nika mawinan sekadi makin titiang miwah semeton titiang wau yakin latara indik ugar-ugar penyuratan aksara Bali punika. So manggena tidak dane semeton sareng sami nenten iwan benjangan utawi sesuratannya nih dereng patut ngeten nggih dereng patut sesuratannya nih minakadi kruna-kruna sane mawi saking bahasa Sanskerta utawi bahasa Jawa kuna ngeten nggih. Hingga idane semeton sareng sami lanturan titiang majang ring pahan aksara Bali sane kaping 3 punika aksara mode. Yening dados yening tenang aksara mode niki wantah aksara wayah marupa rerajahan ngenten niki nenten ketah kepelajaran manjang ring alih-alih druene sane kanton wonten ring SD, SMP miwah SMA ngeten nggih. Nika mawinan titiang nenten akeh jagin latar indik aksara mode punika. Hingga idane semeton titiang sareng sami sane mangkin titiang lanturang ring ugar-ugar penyuratan aksara Bali ingyan punika saking tengenan titiang kentenang gumun kapertama wonten tengenan H utawi A ngeten nggih. Iki wonten ring napa wastane aksara Wrahasta utawi aksara wianjana ngeten nggih. Yening pahang titiang niki wonten
tigang ugar-ugar penyuratan tenganan ha punika. Saneka pertama, rikalaning tenganan ha punika wonten ring ungkur krunelingga, tenganan ha punika mewah dados bisah. Dadosne suarane Minakadi contoh sanes rika titiang aturan wonten kapertama rika kalih ngeten nggih. Nika nayang bisah punika wantah gentos utawi ngentosin genah aksara utawi tenganan a punika ngeten bedane semprot sama. Sane kaping kalih wonten ketah ngeten nggih. Ketah. Sane kaping 3 wonten lebih. Sane kaping 4 wonten linggah. Nah nika kruna-kruna sane nayang tenganan a punika kegentosin utawi mewah dados bisah kenten nggih. Mina bidadane semeton sami para pamirsa ring penspek punika bahasa Bali mangga persida taler ngerarah contoh-contoh kruna sane aksara a nika wonten ring pungkur kenten nggih. Kelanturan sekadar kedudukan wau sane kaping kalih ring tenganan a iriki kecinayang ring krunalingga sane modue kalih kecap sane padah kecapnyane padah ring asiki krunalingga aksara a punika taler mewah dados bisah. Dadosne kecapnyane padah minakadi contohan titiang iriki mangga nenten paling ngenten nggih pura wonten kruna cah-cah ngenten. Cah-cah punika nyihnanya wantah kecapnya nih dibaca ngenten. Kalih kecap nika wonten cah-cah nika kecapnya nih padah nanging dados akruna lingga cah-cah ngenten nggih. Dadosne aksara a yen ning tiyang reka kentenan aksara a wonten ring tengah-tengah. Sepatutnya kegantungin nanging nganutin ugar-ugar penyuratan aksara Bali punika aksara a nane wonten ring tengah-tengah nggih nika kan taler kewah dados bisah ngenten. Taler sane ring pungkur kedah sang bisah. Nah nika sampun midharane rika wonten taler yang munggahan contoh-contoh sane lianan sekadi nyah-nyah ngenten nggih. Nyah-nyah ngohkoh kan nyah-cak nika dadose kecapnya nih mirip ngeten nggih mirip utawi padah nika nganten ring awik penyuratan aksara Bali utawi ugar-ugar penyuratan aksara Bali dadosne a punika utawi aksara a punika mewah dados bisah ngeten nggih. Kelanturan malih sane kaping 3 nggih. Kaping 3 ring ugar-ugar penyuratan tenganan H puniki tenganan H yenen wonten ring kecap ka pertama tur selantur nyani nenten wonten tenganan H ya diaspun tur kecap nyani membinayan ngenten nggih. Dadosne aksara H nika tilah utawi tetep aksara A. Minakadi riki cihna nggih. Cihna yening sesuratannya nih ngangge aksara ca mendaping hulu aksara a kegantungin ne nika mawinan aksara a punika tidak tetep ngeten nggih enten mewah dadosne aksara a. Niki daler enten Brahma enten suratan. Nggih hidadane semeton nika ring tenganan a nggih. Sampun yang tetlataran wonten tetiga gambarnya ini kelantur iriki ring tenganan ra nggih tenganan ra juga membinanya sareng tenganan a yen tenganan a wau dados kelantungin nanging yen tenganan ra iki pasti sampun sekali sane wonten ring ugar-ugarnya ini enten wenang kelantungin kita nggih.
Ring dije sampun kapo aksara ra nika mengena awanan ring napi wastane ring arep aksara kedaros tengenan boyo dados aksara nggih. Ring tengahing lengkare mewah ring ungkuring lengkare. Dadosne sami mewah dados suran. Ngriki dados. Sekadi wenten krunalingga sene Cinaya tiyang irike wenten kruna kartika. Kartika wenten sekar dharma mewah anyar. Wenten petang contoh tiyang reka unggahan mina bidadane semeton pamiarsa prinsip bahasa Bali punika bahasa Bali Kabupaten Buleleng alar mangga persidang arah malih nggih contoh-contoh sane lianan yening mina pangkitian kantun akeh contoh-contoh sane wenten ring lianan puniki nggih sane tiyang unggahan. Kelantur iki wenten tengenan nge. Tengenan nge iki yening tiang kentenan tulisan di tiang wenten petang uger-uger enten nggih tengenan nge punika. Ka pertama yening wenten ring penguntating kecap ring krunalingga niki tengenan nge nika mewah dados cecek nggih dados suaran pengangge aksara nggih pengangge aksara cecek nika suaranyane cecek punika nggih. Sekadi wenten mriki contoh nyane busung. Busung nika aksara nge nika nenten wenangin ke adag-adagen nggih dadosne mewah dados cecek nggih. Dalam rika titiang unggahan contoh sekadi contoh kruna nggih kruna lingga sekadi komang, damang, galang. Nika sami kruna lingganyane ring penguntating kruna lingga madaging cecek nggih. Wantah cecek punika wantah kanggen ngentosin aksara nge ring penguntating kruna lingga. Lanturang malih ring tengenan nge sane kaping kalih ubar-ubar nyane yening wenten ring pengarep kecap nggih kecap ring kruna lingga tur kecap lantur nyane mabinayan tengenan nge punika tan mawah niki dadosne tengenan nge dasar nge punika dados kegantungin atau aksara sane lianan. Minakadi contoh sane aturan titiang ngirika sane ka pertama wenten bungsil, wenten sangkil, wenten bangsal. Nah niki bungsil yeneng kesuran kanggen aksara Bali sekali sampai sampun Cinayang ngirika aksara be madaging suku aksara nge kegantungin angka aksara sa utawi itu gempelen nggih yeneng aksara sa nika gempelan madaging ulu, madaging aksara le, usanika kadang-kadang nggih. Nika mangga masuara bungsil. Eringang dadani yening sampun aksara nge utawi tengenan nge punika yening wenten ring pengarep kecap, nggih, ring pengarep kecap. Aksara nge nika wenangan rika nenten mewah dados cecek. Nggih, sekali contoh bungsil punika. Kelanturan sane kaping 3 sane kaping 3 tengenan nge yening wenten ring pengarep kecap ring kruna lingga tur kecap selanjutnya padah. Nah iki sekadi tengenan hak tengenan nge punika kegentosenan itu utawi mewah dados cecek dadosnya ritat kalaning ring akruna lingga punika wenten kecap sane pada nggih ring napi wastane ring pengarep kecap nika aksara nge nggih sekali contoh mangda nenten enten nggih cangcang iki wenten sampun kruna lingga cangcang yening kecapnyane pada cang mewah cang penadosne aksara nge punika kegantosin utawi mewah dados
cecek kita nggih. Lantun contoh kaping kalih mereka wonten bungbung taler nggih. Nomor 3 ini utawi nanti kaping 3 punika wonten mangung nggih. Niki yang mangung kecapnyane mirip nggih. Iki yang waktu dari bahasa Indonesia hampir sama gitu nggih. Mirip mangung. Nah ini kecapnyane taler tes nggih. Nika kecinanya yang sampun kecapnyane ring akruna lingga punika aksarana utawi tengenanna punika mewah dados je dan nggih didadane sinten sampeyan. Maka penguntat ring tengenanna nggih, maka penguntat ring tengenanna niki tengenanna punika presida mewah dados cecek rikala sesuratan aksara balik ni manggilnya nenten tumpuk 3 nggih. Manggilnya nenten tumpuk 3 niki. Santukan api yani aksara sampun tumpuk 3 tan kewenangan. Dan santukan api niki sane lumrah kuningin tiyang manggil nenten posek nenten nggih nyurat ring lontar tidak ada sarasa. Sekali contoh liriki wenten angklung. Nah, pasti ke liriki yene nganutin ugar-ugar tengenannya sane kaping kali pasti ke nyurat angklung punika santukan kecapnya nika pertama miwas lanturnya ini mepinangan asarenge nika nenten mewah utawi tidak kita nggih. Yene ngiriki makin nyihnayan utawi jagi ngicalang aksara utawi kruna tumpuk 3 punika niki aksarenge niki nenten mewah. Ampun niki mewah dados cecek nggih ampun ping banget. Niki mewah dados cecek mangga sesuratan kruna punika kruna lingga punika nenten wenten aksara tumpuk 3. Sekali contoh sanika pertama wonten angklung. Dadosne niki aksara A medagi cecek. Niki aksara K tergantungnya untuk aksara La medagi ulu atau medagi suku ampura medagi cecek. Kaping kalih wonten sungkil ngeten nggih. Sungklit ampura. Sungklit sane kaping 3 iriki wonten nyungkling ngeten nggih. Nah niki sampun yening bakte ring ugar-ugar penyuratan tengenan ngaku niki yening kaping kalih ambil pasti ke nenten mewah. Nanging dados mewah ritat kalih aksara punika utawi aksara balik punika tumpuk 3 kita nggih tidak dari semeton mangga nenten bingung niki sekali contoh sanes sampun bidang aturan kita nggih. Nanging sedereng kita ring aksarana nggih iki wonten aksarana mane idadane semeton nurek saya tater nampi sane tiyang aturan nggih mangga presiden ngicen tiyang malih wawuh ring pawahan ngeten nggih ring nampi sane aturan tiyang mangke niki mangga presiden tiyang malih benjang pungkur belajar dewek ngeten nggih. Inggih niki tiyang jagi aturan malih asiki manten nggih aksarana ngeten nggih. Aksarana niki wonten ugar-ugar nggih ring aksaranya ngeten nggih niki sepatutne aksarana punika yening ring siki kruna lingga boleh gantungan ja wiwah ja wenang aksarana punika kegentosen antuk aksaranya niki pancing ngeten nggih. Dadosnya ritat kalane semeton sami nyurat kruna lingga pancing nika ten kewenangan ngangge aksaranya. Wantah kewenangan ngangge aksaranya santukan api yening ring rereh ring suaranya nika pancing enten pancing ngeten nggih nika ngangge nya. Sekali contoh sane kaping kalih wonten kruna sanje. Oke, taler pada
sane kaping 3 Panji ngeten nggih. Niki ngelanturan ugar-ugar sane aksarana sane kaping kalih nggih. Aksarana yening manggah ring kalih kruna lingga, aksarana punika yening wenten ring penguntating kruna lingga kapertama ngelantur boleh gantungan je miwah je ring pengarap kruna lingga kaping kalih aksarana punika nenten kegentesin utawi tilah nenten mewah takani. Contohnya riki kalih kruna lingga dados nggih. Inggih punika bucun capil gitu nggih. Nika ring penguntating kruna lingga kapertama aksarana kantungin antuk aksara je ring napi wastane pengarep kruna lingga kaping kalih. Aksara ca nggih, bucun capil. Nah riki wenten taler sane kaping kalih talin jarang. Enten nggih. Sepatutnya riki aksarana punika wenten malih siki ugar-ugar nyane nggih. Niki aksara wianjana miwah aksara sulanita. Nanging sinampura ring slide nika nenten wenten nika aksarana punika wenten ugar-ugar nyane utawi rambat miwah pocong nika yening akruna lingga yening dados iki kruna lingga ring arep aksarana punika wenten aksara re nggih. Nika wenang aksarana pojong punika kegentosin antuk aksara nerambat. Minakadi sesuratannya warna kan nggih. Ring arepnyane ampun wenten surang. Warna dadosne ne pojong punika kesurat anggen aksara nerambat. Nika malih siki titiang lipyo ngentenang napa slide nyane nggih sinampura pen banget. Nggih wantah sapunika sekade pelataran titiang majang ring idadani semeton sami sane wenten ring utawi pamiarsa penspek penyuluh bahasa Bali Kabupaten Buleleng ritat kalane mangkin titiang nas pengampura ping banget kalau wenten atur titiang pelataran titiang wenten kekirangan miwah keiwangan titiang segem rena pengampura. Mugi napi sane titiang